reakcija uz kaut ko, rodas kāds objekts, kas izraisa mūsos šīs te jūtas. For example, now, do you have anger with you? Piemēram, tagad, vai kāds no jums jūtas Yes or no? sadusmots? No, because you are listening to my Dhamma talk. Protams, nav neviens sadusmots, jo klausās manā runā. But now, if I scold you, will your anger arise or not? Bet, ja es tagad sākšu jūs norāt, vai tad jūsu dusmas radīsies vai nē? Yes or no? Jā vai No. nē? Wow. So you are well cultivated. So you know, if I beat you, Un I ja es give you sāktu a, jūs sist, will anger arise in you or not? tad vai dusmas radītos? Still no. It will be hard. Some yes, maybe you are a special person. Tas ir viens īpašs cilvēks. So the anger is, now you have no anger because you are listening to my talk. But this doesn't mean that you have completely destroyed the anger. The anger still lies dormant in you. Only when the condition arises, for example, somebody abuse you, harass you, then the anger which lies dormant come up to the surface. Un tātad tagad jūs nepiedzīvojat dusmas, jo klausāties manā runā. Tomēr tad, ja rastos tādi apstākļi, kas provocētu šīs dusmas, atmodinātu, jūs tās pieredzētu. So also like greed, we have greed light dormant in our mind, but now you have no greed. Suppose a man, his eye come to contact with very, very beautiful and sexual girl. Suddenly the greed, the lust, because of this contact, the pleasant visible object contact the eye, so the greed, the lustful thought which lie dormant will come up to the surface. Līdzīgi ar aukām, tās arī snauž mūsos. Un, piemēram, ja vīrietis ar šīs te redzes palīdzības ierauga ļoti daiļu seksuālu sievieti, tad šīs te alkas, jeb iekāri tiek atmodināta. So this is called latent defilements. Latent Un defilements. tādēļ šos sauc par latentiem sārņiem. And this defilement, when it come up to the surface, it become obsessive defilements or arising defilement, arise in the mental level. Un tad, kad šie sārņi pamostās mūsos, tad tie pārņem mūsu prātu. And if you cannot control this obsessive defilements which arise in the surface, if you cannot control it, what will happen? Un ja jūs nespējat pārvaldīt, kontrolēt šos te sārņus, kuri ir atmodušies un grib pārņemt jūsu prātu, tad kas notiek? What will happen? Kas notiks? For example, somebody abuse you, you get very angry. The anger has arisen in you, and you do not control your anger. What will happen? Piemēram, kāds ir jūsu aizvainojis, un tad dusmas ir pamodušās un ienākušas pārņem jūsu prātu. Jūs nespējat tās kontrolēt, kas notiks? Explosion. Yes. Eksplozija. Yes. Maybe you fight back. Varbūt You fight uzbruksiet back. pretuzbrukumā. So you see, there are three stages of defilements. One is latent insight. This latent insight, when no external causes come to contact with it, it does not arise. But when the external causes come to contact with it, this defilement arises in the mind. And if you do not control at that mental level, then you commit bad verbal speech. You scold back. Then some people, even worse, not only verbal speech, they put into action. They beat him, even they shoot him to death. So from mental up to verbal, then spread up to bodily action. Tātad ir šie latentie sārņi,
kuri snauž un kurus mēs nepieredzam, tad, ja nav ārēji objekti vai situācijas, kas tos atmodinātu. Tomēr tad, ja apstākļi ir tādi, ka tie tiek atmodināti, tos mēs pieredzam, tie pārņem mūsu prātu, un ja mēs nespējam pārvaldīt savu prātu, tad mēs rīkojamies saskaņā ar šiem sārņiem. Mēs sākam vai nu runāt, tātad izteikt kaut ko ļaunu vai aizvainojošu, vai reizēm pat sākam rīkoties, darboties saskaņā ar to, un vai nu sitam, vai reizēm nošaujam. So whatever mental action we have, we do, or verbal action or bodily action, this is called karma. Karma. And every karma, once performed, it leaves behind the potentiality, the energy. This energy, when met with favorable condition, it will ripen. Un tātad, tad, kad mēs rīkojamies saskaņā ar to prāta stāvokli, kāds ir radies ar runu vai ar savu ķermeni, un tad, kad šī darbība ir beigusies, tad ir saglabājas enerģija. Enerģija, kas ir kā potenciāls, ka kādā citā situācijā atkal šis process notiks, un tā ir karma. Just like you throw a seed on the ground, when this seed meet with favorable condition like good weather, sunshine, fertile soil, and this seed will sprout, will grow up to a big tree. So also karma is the same. Whatever good or bad mentally action, verbal action, or bodily action you perform, just like you throw a seed on the ground. So when a favorable condition and then meet with favorable condition, this karma will ripen, and you have to pay for it, pay for what you have done, whether good or bad. Un tas ir līdzīgi kā ar sēklu. Ja jūs to nometīsiet zemē, tad, ja būs atbilstoši apstākļi, būs auglīga augsne, būs labi laika apstākļi, saules gaisma, ūdens, tad šī sēkla dīgs un izaugs par koku. Un tāpat arī jebkura jūsu darbība, vai tā ir prāta darbība, vai tā ir runa, vai jūsu ķermeņa darbība, vai nu tā ir laba vai ļauna, tā atstās kādu sekas rezultātu. Like when you observe this world, some people come, come out from the mother's womb. Some come from rich family, poor, some from poor family. Some, when they were young, full of sickness. Some are very healthy. Some are very intelligent. Some are a little bit dull. Some have very high social status, but some no. So there are so many inequality in this world. According to the teaching of the Buddha, it is because of our karma performed in the past. Un, ja domājam par to, kā cilvēks ienāk šai pasaulē, kā viņš piedzimst, viens piedzimst turīgā ģimenē, viens piedzimst nabadzīgā ģimenē, viens piedzimst vesels, cits piedzimst jau slims ar problēmām no mazotnes, kāds piedzimst gudrs, kāds piedzimst ar mazākām prāta spējām, tāpat kāds piedzimst ģimenē ar augstu sociālo statusu un cits piedzimst ģimenē ar zemu sociālo statusu. Un to visu izskaidro ar karmu, ka tās ir karmas sekas. Because of the understanding of this karma, good produce good result, good action, good karma produce good result, bad karma produce bad result. So as a Buddhist, the first step we should do is to keep morality with the understanding. Un budismā tiek teikts, ka laba rīcība rada labas sekas, labu rezultātu. Slikta vai ļauna rīcība rada